Dane ku mwami nagira ngo government eshabira abantu bona abarukutura omu myanya erikuretwa amamizi kandi katenguka kuba basa kuruga myanya ejo. Dushaka kubwira abantu bacu ngo babyitegurire. Kubyitegura tugiye kubyitegura gute? Number 1, nibuzi ngo ari uguhinga n'aba hantu tangira uhahingeho neza. Mwaba ari mu misozi mutangiye gushiramo imifurege kugira ngo amazi nigaga ari kuza amazi gadatemba kakajana amazu. Abari bafite amazu mubatse amazu mudafite amatanka gari umushaka amata kujya muri kamazi. Uko amazi rigagwa menshi gakaja kubati gagatangira gutemba gaja mu mirima garono n'imihare n'imihanda kandi n'ibindi bitu byo mukoze iki byo muhinzi. So wari wubatse ahantu hari nabuzi ngo imvura nizigiye kuguteganya have ushaka handi ho kubaka nanga handi waza kugira ngo amazi gakora iki katabasango kandi mukagira ingorane. Chairman w'entebe ya kashatu ahabwe gomborora ya Nyarusiza Erasmus Nsabimana nagira ngo buri mwaka nibatunga obuzo bw'orushozi kutenguka rero amataka g'abaturage omwanya ogo bisisikara ogu nayongeragera ngo buhwireho bakaferwa abantu mwenda. Bagize ikibazo cy'imyuzure y'amazi mu gomborora ya Nyarusiza mu village ya Buzeyi na Kabale kandi na Rukere hapfuye abantu bacu 9 amazi arasenyuka imyaka yose irasesekara kubera amazi yavuye mu kirunga yose aduteza umudali. Tukubabwira ngo iyi directive ntabwo iri kuva ku district twewe ku bayobozi gusa ariko yavuye hejuru. Ukumva government yaravuze ngo abantu bakwiriye kuja hehe mu mfunzo kandi ubahoraga barakibabwira mu mfuzo bashanga ngo bakore ibintu kibyo korora isamaki gusa then ahandi amazi bakayareka n'urufunzo bagakora iki bakarureka. Abantu turababwira bareke gusubira guhinga mu rufunzo ariko of course uzingara abantu batumvaga ari abantu bajana k'ibintu byo president wacu avuze nanga abandi bantu bakabizana k'ibyo koki byo gukina. Erasmus nashaba abantu abayombekero mu muhanda gw'amizi ngo bagurgemo bucerkare amizi gataka batwire. Abatari babona aho kuja kuko ndabizi kwimuka nta byoroshe kuko abenshi nabafite aho kuja mutari mwabona aho kuja mubonye imvura ihinze nangwa bije muzahungire kure muje mu baturanyi kuko ngo aho muzi gwanyuze ndi guhibagirwa. Shibumba Primary School ni rumwe amashomero agari kuteganisa bw'amizi omucyange cyashi hafi town council ko niba amazi gasoreraga iririya bahingaga gucuka imiringoti iririya ndibatangiraga amazi ziragakimwa kaza mu shuri. Steven Mfutumukiza we nashaba government okubahereza entundubare zo kushitamisa habeji ndo baritegura batuyamisha bya bitundubare dukoreshaga tukashiramo abana kuri univura nigwa tuzabona ko kubashira. Chairman w'entebe yo kubanza w'ecyaro cya Sereri Alberta Nderi ahigira abaturage okweta bo mu program za government ahwere kuza kutandika okubagabira ubutimba bw'ensiri. Ubutimba bw'ensiri ubwo bamaze kuduha bwarashaje ne twifuza ubundi kuko turi mu rufunzo amazi nimwe imibu ibyariraga none amazi gabikaga imibu zeni katugwaje umushwiza. Gasha kwa keta tuzarirwe.